Naende twina mweni nthini wa studio situ cia Mutongo TV ngwatanya mukamba undu ni utabitie na eta wa Apostle Alphonse Kioko naende ni wa kuma kanisa wa God's Empire Empowering Church kwa saika Kangundo Road na indi muthenyani wa umunthi na nende ni wetha muta iyulwa maundu mathayo na yulwa maundu ma utongoi na indi ni watunana nake muthenyani wa umunthi undu nende nami na kuelesya nthini wa bilingi wa movo nikenda twanthuke maundu meke bathukanio ma utongoi nikenda twelewe tutona kusovya utongoi witu ataba ukambani na Kenya yonthe wesethe tina usakwani twikati ndatu ita tuyasya mutongoi uti musio ndatujalia Mundu usakwani ni ukite mwakani wa 2027 tunebuso isio ya kusakwa tongo ya lasi otutonyo mama nata na tutonyo masakwata kiuni chetu nani amuthenyani wa umunthi ni tawa Stephen Mwema karibu nthini wa Kilungu Apostle. Yes. Karibu Mutongo TV ngwatanya mukamba. Asante. Na ni mupiano ndo akobika yengi konena ni anaito. Asante. Aya, yue, yes. Peke ndo cha mana ngwenda kwamba kukulia thini wa maundano ma utongo ni kwitha niwonete ma utongo imeke bathukanio wakenyara ndisia ne wao nie lakini asio angimeu ene sino monete mpaka mama MCA mama MP nipatoneka ene ndimaka kwata mutongo utena utopitia mawendi make mbe utepu kuna biashara utepu kwe mandhi ya nguma kwe mandhi ya power ila mekwa zemenda power usiaitie mwene nthi ugesethe ya effort yake yonthe vina wake wonthe atwaite bala pe mwene nthi nikenda mukili nipatoneka na tila isi kutoneka nipatoneka kwanzi eno nipatoneka kethiwa mwene nthi nukwika right yake in terms of kuyo kuna kula kwa mundu ula wonete atona kwete maendeleo kuna kula nesa mundu wisa kwithia viongozi ingi uona sembe witu itenzio nekwitha tiai kuni akula na tai kuni akula mone makwatie buso hiyo tutongwesya ukeza kwithia mundu usu ekithila ni chu wote kwenda mundu amukuni akula so kuni no siokeza kwithia mundu kino chambe no ginawambe ku exercise you are right in terms of voting kuna kula utakuna kula ndizo kwata kiongozi musio kunzi yemwe kwata kiongozi musio kuna kula kuyandikithia na kuna kula cha keli ni kwitha wambete kuandika ukama natilile katika utui wa kwenu katika constitution yenu katika ilanga likamwe wenda kiongozi wa muthemba wiba no yandika hizo sita projections yasi tika kwata kiongozi wa service malelo hospitali na chao tukasa kuono na atongwesi so we mwene yu unasa kwa kiongozi nemu kuni akula nakwate kula mbu nakwate kiongozi museo lakini wisa kwithia thina mwingine kwithwa alame bayulu tiama kuni akula mali kangila tana ni thitu ma kuniwe na andu angi na andu asima kuni akula na ya ise osisya okay nondo kira jeista isayu kati wane kuni akula ulangwenda etho president ni kuna kula ugethia president wa nthino ni museo lakini nao ipe kueta na kwika ando ingi wa mana meko na akula meko na akula na yini umoka oteta makazi mbona huni mudhoku lakini ungeza kwithia na kundu akuna kula upalujosi uso mudhoku kweta kwasi so usonge wako ni kwasi na ukwati kiongozi museo lakini akwatika we exercise you are right in terms of ukuna kula na kila kingi ukwati kiongozi museo kedwa ni wamona ena kila ukuwa yandewa thini wake in terms of manifesto yeah na ni okulia nini sino tembere nthi bingi ka Kenya na kundu kwiki bathukanio na usiasia ukona wasisia nthi ya Africa undu wasisia Kenya thini wa kompea na nthi lingi ukasisia Uganda Tanzania undu kwende Zambia Congo nthi lingi Kenya ni tulalamika amo no tuyasema ndo ni mathuku twende nesa bathuku pia wanza tuyavine wa compare Kenya na nthi swingi twibathuku muthembo suko okay no twethe athuku kulingana na pala tune kana ndo tosisia but comparatively wa compare Kenya na nthi lingi twibathuku muthembo su twasia kwa wendi wanga ina heshima yanga ndembete ndisika sikipathukanio lakini Kenya painde uthiuke kalamili utoa Miss Kenya Kenya ni nzio pyo Kenya it happens actually in Kenya you ona paindi wa ukombeana Kenya katika Afrika paindi ukombeana Kenya katika Afrika ndi la utona yugiditi kombeana
this ya Europe ta Canada Australia yani tikana kanini undu na America ile America ni timati yembado paindo kombea ndojo chogo nondu yuko mpano ona ndingi I'm sorry kutumia that terminology but then ndingi si do asili county sita Masaku county bita yu Masaku county pende nisi na mekale mira to aine zendisu ile Masaku county nonu Masaku ni advanced tambe naona yule na witu no sindi to nizo situema kindu kila kitu ema katika Kenya kindu chambe ni corruption corruption no is akwithia mundu paiti kwenda kwatia the right channel kukwata haki ya mundu lakini hiyo corruption ita subject hiyo corruption ita company ita institution unaona ukiza kwithia mundu enda kutia shortcut aso bwisho yake na ukiza kwithia pambazi alama ya silence ya lale ugo hiyo kwa atakio kingi kieta athi na nikila kita tribalism ukabila ukethia kwamba na taitu ende toko na ipela yu tenda kwa tipi ndia siasa weza kwithia no ene mundu no tona kibela kiki lakini ndo ake mundu wenu ba musi yazi aye we ambe kalanga wana kupe na miaka yogete yamba ko so no wenu no zu wenu no wezi no corrupted yuko ukeza kwithia mundu zo mwendosi lakini mwendosi ite mbado ula corruption yake ndino wake so ni tribalism ni ananga katika any sector ndo weza kwithia tribalism yalika professionalism mundu no umba balade do tukwatia otweka wake somo na kuija tayusa ayu kibala juwe kale tandie kala no akwate kitumeneke disomete dina that professionalism yako lakini kinaoneka leke no akwate so na kuyu we said the magic nesa no kicha kondwe kala na icha so you always get that you professionalism nzio na kila kingi usaidia ni mondo ma party chama disa ni wizikana ibinda yitendete ya siasa haingia sio nimeochunjwa na mechunjwa ni kuidwa ti loyo kwa chama ti kuidwa kanana ti kuidwa mind liver no mind liver lakini chama ukiweza kuidwa chama ni chama sungote no chama 70% ki concentrate on loyalty ute loyo na obedience hizo kwa tabaya unaenda kwa sada kwa songe wako Kenya my friend nindiza labda ndingine kala pengine ndisi ya America na Canada na Australia lakini baindi ya Afrika ikombea Kenya twasi tuina ukabila na tuina kila kitu wa corruption na tuisisi uteti wa utongoi tuisisi ya chama na mundu kula umite na tongo yala tusabuete mena wendi musio kwa mwene twasigeka kuma independence kuma la twakwati we yadi mundu asumele to mai nimede to mayekeka kwa tunenge visa wa Kenya ile planat Kenya riba ile America I'm telling the truth no ndu yuasio isakwethia ayi siendu ila sio kitia wa ibinda momo ibindoke mbako mundi ya bindoka nuona thina ni chao utongo imuthuku no akwatia alafu ndise na pengendo kingi wisi in terms of leadership yukiza kwitha kwamba ni nyina tuka president pandu akitha nileta ita neutralization in terms of equity sharing wiza kwithia utona kwithia then ni department yakwa namba kosa ndo makitumusi alawatu usoma namo wiza kwithia nati ni nando 10 out of 14 to share board fulani na ukiza kwithia na ukindu kichalika iti national figure level kuyu ukeza kwithia ajutika ila 10 ya tribalism na tumia corruption na tumia party loyalty hizo ukeza kwithia tuna mupionge loyalty nenzio lakini uweza kwithia mundu yani tazi kana enotweka yo mundu tumonenga kibela chonga panai masomo akandemia ile hata development card ile hata community leadership ile hata ukeza tena utuko mdabatosu tira you na tinde tira tisani this ni sani wene thia hii I don't know na so much wengine thia atituka kana katika atikena ni shukie numie out of 10 top 10 rich nation in Africa I need to me and this need to me you did there na wima naneza kana actually to number 3 for long South Africa leads Nigeria comes number 2 number 3 is Kenya lakini hiyo sakwida iwe tuka top 10 tuwepo waziza kidha chao wiza kwida aju Kenya peke ndukeza ukiza kwida aju development pasi dhipo ni anele koti ndi mono yani ukuli ati Akenya ni umonde ni mola la mekamono na asia
mutongo ula wewe especially wa president kwa maana tunesa neme kwa ndo 2027 we wasisia na meda make utaalamu kiuni ni kumana na kila kitu ilikana Kenya ni mamena mutongo ula we kibelani kana kiyocho ni genuine ngo pande. No, you see, the fact remains twisa kuwa muno wa ni black kana ni brown kana ni chocolate. Twisa kuwa muno wa manifesto. Omundu ni ba ndo wa manifesto. Manifesto ya television you know. Na ilata sa kutiza kuwa president kana tita kuanga hapa na MP MCA twitha tisa kuwa muno wa manifesto ukatwiki hata. Na ikatika plan sisi yaku nondo ndio na uwezo tionenga uwezo kwesila kukunyakula na ita mino kunyakula twenda sinula watu athiye uthi na isu implement isu lakini uweza kwithia iko mpano hii peke nukita primarily ni chao Mr. Mwema paindi dinesa sibitali tendawa paindi dinesa malelu matema saubi tayiko mpano nukite na driver kwa ngwite njamwela thi ba kuma ba ya petro city kapanas mpaka ba chumbi 30 kilometers 2 hours kuka neungu tabazi andreba dimati lele keva government no yose kasi ati national government kana county government maka extend lelo kese that tena four way ngalesi ukito ni line tatu lazima ukini tatu it is some simple like that lakini wewe hizo give ya hii primarily list we want to stadium ya 22 billion his stadium we alama kuna mpira no nao mataponia ike kalao hizo stadium zuzu ekingu yukeza kwithia hii pando sovya ila ita primarily kiongozi yipo na mbesa sipo kiena yani mbesa mwema haisha kiena mbesa mingi monopyo onaziwe yetu pano nitiala kiena mbesa mingi but now ila ita one primary deployment card nondo onwadhipa masomo ni key point onwadhipa hospitali ni key point onwadhipa malelo ni key point kiwo ni key point silo iza kwithia 70% nizo sio liendi mwanadamu yes kwa asia kioke legend ni kana money game money game ni money game nondo na mudhi no kwea onenja ni kwea omombe ni mane kudoko tiko se na nondo we pia we ngonga wewe agosto tunanya mambo maotongo hii andala menyana ni ya makanisa tongo za makanisa nimeona adaivi alama daidana mo na ni mamate ya ta opinion leaders andasuma tona mailete kweje kaliata mailete kwekuata mailete kwekara nikenda useze ya maina mapotoshano la mate na kana makamelekele bandu fulani kwa mone make witness manengi wanga ndiga mone kiye na state house nondo ake nyingi nimeleta maila la na adaidengi angiza ni ombali kigesidikana so atongoi alama power mono atongoi mandeni mailete kwekuata yuki tukimwe yundi na ne katika ofisi wa atongoi mandeni and I thank God unondo no ni bishop mwe adena katika one of the social media Asia he has learned a lesson na Asia madhaboni make na Asia ndiye mundu enenga na basi ane na siasa yadha no kabuki bila unuka kanisani kwake uko baita na yumaluka and I salute that na Asia no kweni karenja langi let me tell you ila witumia platform ya ngaika corruption we mwene ando maikwata that kind of maathirika onauka athirika achungaji nundu methwa ame community leaders maili tene kutongwesia asilika na kumanenga awareness na kumonenesa kana utuika wa kiongozi musioni weva na with akunengete mbesa ato nengete mbesa wanengo mbesa ndo zoto kamvuko wanengo mbesa ya lakini kunengo mbesa nduka atete kuwa usiuze urithi na mbesa ona mundu kweti ona mbone mundu asiasa kweti angari ichuki umini kana uchani kanisa imanenge monenge kula no result of bribing pastor ndaye lene kureceive ongo kana kwa the bribing escort ya weta asirika wala pecha wanengwa inono mbesa hii no mbesa yandikite amholi money kana mdati money ona Daniel lakini ndani uzo Daniel Daniel ndai pastor you see you let put that no simpesa unisipo you see ni sita kwethia hii ndungi masiasa maitwa maendeleo musiko momba na shambesa meambisa kuonga ndu kicha chafika mbesa wa nengwa mbesa ni udabya kikita ni sound mind
osa mbesa nondo no wali yako osa mbesa sinengwa nimba waku lakini wamina kunengwa mbesa ikachampioni itumewoso tu ikawa chao wakululu ticha ashilika langi ndukatete kwikau so ikiapitiwize kwithia hii ewe mchungaji wikiongozi pandu nenga andu awareness umonyati lele now ini sitwa character cia uongozi musio twendosa kuwa kiongozi musio wali kutweka kina na kina no, from that perspective wiza kwithia nitakwata viongozi sio yunisi ya lelo mwe ndeweta wiba lelo mwe yukiza kwithia mundu ucio etuka ni MP ni tamu yake akaratu na lelo ucio ngalisikia tokwa mambado na uko kundu kungi kwamba manu pema MP maende na kwetia highway lakini uno onalolo wake yake wanatama ona yake wala mapia male mani so na mundu sibabu yakita kwa sia hii ni muoneka kibira nini sikuja kibira nesa nini sikuitisia na ndo makero kuseleleka lakini ukiona nesa kanati lele mwene ndi anakomea as long as loibaya lwesikiru chambe utamwezi ngai na tena ulata wia na kikio changai weza kweli wana uongozi kwa ndo sopa bitwama okay na yini okuli ati kila moyo anana na oyo na moyo no anana okite ando ne maleka gwe kila mundu athi yako ne kula na saizi wiko na kula bimundu wetha kibelani onde metha maumie ko kumanishia enende ne mailite kwikia mundu la mekwenda na ta 2022 ne twasakwanie na enende masa kwala mekwenda kwana na ondu mekuona mundu sino otonyo matethia niki umundi tugwia tukwasia mutongo uni muthuku na 2022 onde ba imundu aikibelani ni ithe tweki aino wesi tukunakula na kethape mundu wa mithukisi utakunakula na wina 18 years and above ulio kunakula nenai it is a sin yesu nenai na ngaitila isiku kweke yesu nondu mandiko measia ona Yusufu thewa Yesu Kristo ne mindie meka census matalwa mwakwatia so no sio kwa exercise right yako now you look at kwasia nitaza kuye mundu nisi ndiye si no isi tukunakula lakini paya katika itacho election voting utalei kula kwithina mwene ndino kunakula nesa lakini kutalei kula paya ni gwithana mathina nundu wisa kwithia at the end of the day kwanza yamaka nengetakwa hata viongozi ila titenda lakini mwene ndito wenda keki aokezele no wako na binge kwa na weke kie wanabanga no tasio ya wazi onde kumasia MC mpaka kwa president kula nisweda wa mbona nano mokela makaza ni ndito yi yumo no kila kwa nini no yi yunda nenga ndo nenga hakikisho kana nisweda wa lakini wewe sasa kila ni tonone na ni kulia kwa ndaia ndo nini sinasakana aingine meko na program ino department ilawe serve ngai na we serve ando kego katumeka kulijando thenani na yande bya wande and you tumogona most of these people wazia kwamba matongo katika election ama mbea mwingi aje mama ikala ni woni mo kama katume system fulani lakini tiwa mbadala maka ongine waka eno kulia ngaino webosu onweti kilotangaza na nini wasinda na mwiwe dala mwapo mwidala ni wapa ngaini kotone ngata imuka kalango kamba kwenjo that thing so in short nothing one go after election so anyway but ikila kizwa nati lele department lawe nona ba unengete you are very senior na nuketo kuna wamusoma na katika Mutongo television tumia ibusadhi kutebya mwananchi okay nono ngino kunengete kisomo na nono kunengete kisomo tatalanda tani ya talanda yakunesa ulongo iba ya then ama matala akula ABC na mama kishenesa kana ubisusu weka justice justice itepo mwene ndio paya Tese kuno kuduku munotu kelesa 10 tu kone kula lakini already wanate kone kula ni mesi wala abeti yeno na no abeti yeno nda atali kula yeah okay na lakini vyo watongo yamwe enenthima enda maka kuna makeki ya ikalika na ma akatangaso na yoi na yo da pe ando amwe methe amakuneo ni enenthi nikikio githa cross board ukese ya kila bandu mase ku kuthuku one muthuku so as in nikikwani na no ithitu na mu yalike aingi mamola makunete mundu ethe nyina kunya kula wenda kibile cha MP na nyina kunya kipila
nene seneza kana niende akwa na we mundu musio no ndinyi no likiti na kwacha na ina qualification la no niende ni wako lakini yala moka kuona kana uongozi uno na mathina alafu kingi cha keli ala moka kuona uongozi uno na thina alama tamu kone mundu sukula number 2 andwano moka kwambiza tumba na hiyo tukambiza kuya bamwene kwiriwa manifesto ya kula authority baya mwabendukie nundu kwa mfano za kwethia silimura tabitwe katika serikali ni siepekeka twete ile temba robeka twekike mwakwata siekike na ingi yaikika okay ndikwa za mundu asiko kati 100% lakini watu wa the best ukeza kwithia at least we on a 70% akumundu kwa kwata andima kila bandu yani umudu kila bandu umudu kila bandu tongo ke at least sector mwana tuko nanga moko kana thede atongo imathukumae ne nthino mo matona haye na ithukumano ithita metho mangi muno byo mwe na metho eli na ithita na metho 61 million nundu hama hii hapa tumefanya watu ikite ukasani uno kwitha maybe ene nthi mate kuona kana mekwenda kindu kingi niendo nena kindu kini it lost people way tena wa Africa ni kwitha tu Yesu sakwa in fact katika uongozi biblically scientifically haiko ni kitu politics haiko ni politician ai mundu ta politician laiwa aise tonube yes I don't know kana ni wesi politician magita wasoma magita wasoma yakiwa sai political science ai kino biblical kita akwacha now tairi no sakwa leaders we are supposed to choose leaders tikasa kwe politician politician muso no pongo corruption ando makwenda greedy ando matama lakini leader ne mundu atana mboko makulia mwemani waya atana mboko makaze mudiani ni waya we kaunti ino ni mayamo ninewe kwenda ndakoma ninewe mambia ameenda kiwu ninewe mambia ameenda doboi siani isu nisiende school sio haina tibungia school siani isu nisiende school sia university ni teacher dise haina you we politician you don't care okay yes nani okuli ati kwazi kila mundu akwati yabala okwati atongo imathukumenesa na guo mwene nthi pe mundu ala waile tuka nundu ni pethe ya bena akili kana mentality ya ati nye pahanga atethwe ni mutongoi MC atokete governor atokete MP president atekete ki nye ni thina nundu president ndekete kindu fulani mundu tamwene nthi pe initiative waile kuosa ukesethia ni wosa initiative ya kupendwa maisha make ukesethia milele ndetelete mutongoi okapendwa maisha make kiongozi ndo kako serve mundu individual kiongozi yoka serve community oka serve country chief president president serve country governor serve county MC ame serve community paipa ndo be kwasi kiongozi yoko serve individual individual pe party ilawa ile no thukuma kedha no banda manana na malenge panda kuza uchumi wako kedha no thukuma maundu ma transportation kana wipanda wina sector yako kana biashara ya kipanda kuna uyosu wako sindino grombo sindino international nuko kwa mfano the kiongozi yoka akweka kindu cha community kitara cha community mwakwacha ndo kawa so kutebi individual so yundu toneka labande wetele president Ruto kana president so and so kana Timothy kana Matthew akwetele umesa okay hapana pe party yakuwe mwene witume uthukome and Biblia yasema mundu tathukuma by the end ndo jana na sichu mundu lo tathukuma ndamututhitie ngai ekana kakazi aye ndukaye uni wiki muno mundu lo tathukuma ndamututhitie ngai pe kama kazi yao yuko soma proper oyaza ola tathukuma ndwina una mpano wa Mungu okay kitumye nike ngai athukumie chao inaanza ndatu adu wa mwanza lakini pe mundu saino kuona katuni kuma mandingi nasarari weno no chani tititi mwa yoka za chana tititi mutongo tititi agomende kibila uyulo kana mbilu siende na kuiva hivi kila mundu wonde mwana muka mundu ume amuka witume mundu tembesa na bingu wa momo okay kwisha kabisa na yini okuli ati pe kithio kana culture ile ya Kenya ukesethia siasa ila sio kunwa muno na tisia naenda kweka kindu ki kana naenda kweka ki ni cha kunene ya opposition mundu la ukoposi mundu la ngi ukoposi kada pesa idile pe ukesethia ni wenena na hiyo lwa mundu ya na kio ya nena na hiyo lwa ku nikenda andu maumene so ukesethia ake nyingi maiko ni akula mundu la mamwendete makuna akula mabaluche mundu la mamumenete so tutona kwethia what would Kenya look like Kenya tona kweka lata ukesethia
andu yuni makola ko balo cha mundu la mamumenete ni ma identify mundu mo mwenda nondu mundu aloto na kweka namba kuna kula kubetithia mundu lo kwenda ti ula ko balo chola mateko exactly yuchu chukana kinoge mungitawa maturity in democracy unakoma kisiasa nona niwona kuya hii kinukula kithia na ciambi ya Kenya na gwati tiza kumabu nondo nini kale tobani ndi wa Kenya kitambi to munete kula kada ona alijama president na nondo na kwa miaka yakwa lakini nini kinukula kisumbwa ndino yitu ona chama party na niwe yuko na kinujamba party ndikwaza together to loyal lakini pia nene kiki anwala chama ni ma parties masiama I mean do you call king party leaders alama chama matumie strategy nzio in terms of development record yeah tukatete kutumia loyalty ni kuda mundu no kutukatia 24/7 mbaye kulyati lile when you take bila aiba kimwe record yake serious nika alafu yadhani twazi kwamba nadhani chama kile kwetu Aliponsi party kwa mfano na kina ma MP 10 pekanengwa direct chao certificate pede bena mchunjo tuti kiongende bene tuitambo chunjwa ulono pita from that level bas anengwa chao certificate lakini iweza kuidia kinuchambe the more you are loyalty to the king the more you get the easier you get the certificate na iweza kuidia quality ni wala uongozi chao wa mudhuku so ngwazi ya kinuchambe whether we usio iweza kuidia twinasa kwa mundu in terms of ena chama kipa twaza kuwa mundu in terms of development records nondo kunichambe development records nisionekete na mundu so munenga platform twende no kwende more developments yes okay aya kindu kingi ni fame kana nguma na mbesa ni player part nene ndeni wa siasa cia Kenya okase there in fact mundu la wena makwani ma million mbingi makwani ma scandal ma corruption mundu su no kuone mundu su no ena wati mwingi muno lakini mundu mutheuba mundu tena mundu maingi nde kuoneka ta mundu wena ukitumi okase there ukitumi wenenga no kwana na nguma kwana na mbesa kwana na inguma nzio kana nthuku scandal ila wena sio tutona kwikata tuko manthini wa uteti wa muthembosu yuki ndukimwe ni thieta ndio wadane kana nwisi and that one requested ona pa yuta trip ndani thia siasa neither ni request munopi ukeza kwithia beyond kwithwa tena chama cha kwitha na road show inosia politicians maendete kule luna bayunga mia mainena paito kwitha pena amini ketha ni ngapana ketha ni kwa mfano ngapana Makweni Masaku Kitui maketha mena forums nondo mundu tesindesi yuni nesikivila chuka le nondo emusomo na kwa nikaliti ke nondo no musomo mundu ngi ate musomo ndekala ndaweta na otweka so ukeza kwitha ni manengo keleta awareness yo postike no kingi nondo kinichambe ndi Africa thina witu ti mature in democracy no akwacha aiweza kwitha at the end of the day sinulati geto kuna tio kuna sinonzio no akwacha akeza kwitha mundu sino kuna kula kuna kula ukeza kwitha kuna kula again this then awareness alafu kisa kwida you I think I get your point do you see Mr. Mwema the more corrupted you are in Kenya the more fame you are mama no because you to swani hapa mundu yutu na tu corruption kwa mundu sio yetu quantify ni ya 50 million haunda pa 50 million mundu sio wadifairo lakini mundu ibaya ukeza kwethia mundu sio abukumeta kwituma mpaka nandone ka mbunge kwando make mundu sio ndeza kulikacha katika prime time no kwati lakini uno news alafu kingi cha keli na hata bana letu ni bandu wange mundu gani ambia news are not news unless they are negative but I'm that isuni myths isuni figurative negative things yesu why kiongozi asiwe asopitata kulingana na record yake record yake okay tukazia nondo atia na nguma ziana hata ezekani hata unaambia naambia kanisa yake neno nake nokemoko na kiongozi oza video ana neno pesa singepete unaona niambia zondo singepete hata na siana sidhini yako wana ndio serve the community yeah it is what naona mona bingi wash let me tell you ni sawa lakini let me tell you kiongozi ndio ananazi azunguma ya power substitutes abundance mundu munene deguma na mundu munene ni we need it yes
wala munene genuinely ni wenyi basi ni wenyi beti nondo kile power waona munambo waona munambo ina kelele ila ayo cool lakini wakita na mayo ile tu mwagwa ona ndo udhenza ambiti lakini wabinditi so power substitutes humbleness ila wana ile bedhi ikelele ile ikelele okay umuntu ubona murane nena at the end of the day winangwa silingi analema nwesi nine pepa ndo ndewe ranipa kwa mundu mwana siasa wombanisi ando 300 mali kwa nyumbani ite ethelu and then ambazo mundu mwana ngwa silingi analema okeza kuona una nazuma kilawi ukotosuma likimane ngo yanalema hai kena nitokwenda forum sia kufundiwa yes ndo yanalima kwa mundu usu ayone ngo 1 million musala na kuwa na shilingi yanalima okay so mukate kula yaku onana kwa ngile 10 osoye mwezi usioni cho kwa ende pen eba akotoni kebidete ona kala nuna pia enongo ni kula enda ba yosa kwa kiongozi ulokwenda omwene ulokona outeja ayupe kendo kiwa wada chai anmo kilela ukutane mane wasilingi yana I don't ndiko swane ya kana $1 ni dole mwene mbeza mbingembe wasilingi yana ndiko isilia kana mundu America ni kwa kendo takiwa thianewe dole mwe kana dola yana yue what does that say about us ni kwethi wa ni tuilekele ile thina ni go tumatu that we desperate kana ironda we kadoke sethia no to behave sai tuikata ni forum ni soma nukite nona ndita Norway ndita German ni pre schooling zone uma nasali mpaka university kuloka mina kisomo wanaenda soma biti kaka akosoma media yes aipa no musiwe bakio yes ageno kala kitumano mabiniwa ni illiteracy kwizote musomo nondu wasoma with on rights yako exercise rights yako nyaba imundu sai ombua imundu nye ombua kana kambanilisha ngone kula kwake wese no way the way musomo lakini ukwati utebo ugethe yana ndivyo no sawa no point obviously the other one lakini the end of the day you are so with na tayiko mpano can I tell you we are just talking by YouTube oku we yet Barack Obama as a president of America na asa kuipata kupingwa kitume chao they are mature in democracy lakini wezi keda peno wezo kana keda ni woga kwile kibela chonga bana ba omambe davita peweze kana possibility another one waje kibela chonga bana and plan davita kitume niki Africa tina mboko ma democracy na ni watu kwenda weza kudia ni tell that one of the subject school one of the subject in the community level weza kudia ni that enhanced mungu weza kudia kwamba baba weza kudia president weza kudia achokie mula watatu na wazo weza kudia ila yani si kuya ebetange lakini hii system na structure simunenge authenticity ya kukalabu nekiju nondo kitu chambe yu ila kwa mfano Obama lo amini kibela chake a step here down pio atona kedanya kwa na bideni kabeza na Mungu lakini bage weza kida pia na dhina yani kukila kibe luaje namutie nimekwemwa niki nondo tina maturity in democracy na ila Trump nwezi no asindiwe after term wambe kwanza aindi 5 years ayo ambio the 5 years na ubange asindwa abaluka aye term ugo na ya bindia ano kenge kuitengi baadaye ni kitu tekachu ni kuitha kindu chambe na kuya mundu te musomu otena mbesa etwapiniwa okay kwa utweke biti twende na mbesa fulani ndo kabisa ukota ulaje take biti in terms of investment ikakaundumwa ikakaundo nundu kindu chambe mundu ina biashara yake anengwa yana ni mundu amukonie kula anengana ngili omwe weza kuitha ndi namba yake ni yadi hapana nundu that is your right unozi esawi anengane kombe cha supu and you know aninge komeja subu anangana taito yeah you see it so to enhance ibinda yetu kie yuto kuna kula to kuna kula weza kwidi anaweza naweza kana madhina withi to na mumonde uno kuyo matodha yes aya muzezi ya kadhawe na compliment kendo kwandone na yulwa unana ni latu na gomo zanyana wa umundi kanani kitula la mekana no ithitu masakwa kuma MCA mpaka president twa thibu thine ni thitu nda atu kana kula
nikitwithi atwende no lalamika ili tatu kenda imwe itano ende ni ngwithi angisoma utumani waku wasiti nita wa Josephat Muli kumangaliko sia kithioko na ende tulalamika ni kwithi watu sakwa atongoi kwenana na nguma sio na sindu ila moto nenga indi ti kwenana na manifesto yo na nicho kitumia ndu ingi methe wa maende na kulalamika okay ende na kutuma utumani waku ili tatu kenda muitano ningwetha ngisoma na yu otwende nomine ne kuliati nicho kala ki unidi kubenduka Kenya nikenda wisethe ya mundu te nguma mundu te na mbesa lakini wena wendi musio kwa mwene nthi no tono thukuma niwa no alike kibela ni akathukuma mwene nthi ni kila platform kila institution yonde sana kanisa mundu kanisa by the way can I tell you ute mukristo kibela cha president kuchona tila isi ute na muamba na kanisa fulani nokwacha utumite kanisa fulani makama na we mukristo kibela kuchona kipina mundu asilimia 80 ya Kenyans na Kristo. Okay, onadama ndaka kanisa. Na onadama ndaka kanisa. No abatizwe. Mama gwa onadama mulevi paloka lelo na ni mubatize. No kwaja. So ni kula kwa ndaweza kwethia hii platform inosia makanisa si atomekanesa. Si atomekanesa. Unaweza kwethia na atomekaweza kwethia we ndongo ya kanisani lakini niwe utambai. Niwe utambai ya Kristo. Kuweza kwethia either ninye pastor ona nina subject ya ufundisi yangu how jinsi ya kufutangua kiongozi kisa kwa kiongozi na ukiza unaita pora musi na maete ya and demonia importance sio kuna kula nundu ando ingi kuna akula hivi na hiyo kuna kula aingi akamba mathe wisaidi akula lakini anabai lobi kibera lakini mathe tengali susu itakuswa nako ni bila mimi nokete na tupaka na tukite twe keriani tunokete in the name of nikudhuka yule kiachao na ndini yaku kuni akula akisha no kuna kula exercise na kuna kula kwa kiongozi loko aya ekoli ya muthiai pe andola mekwite kipila 2027 na be andola mosa kuana 2027 alani enenthi ndoto yaku kwa alama kuti kibela na pia alama osakuana alani enenthi ndoto ni imwe katika alama yake atakuja kibela kinu chambe never kindu kimana ileta wa positivity communication you know ni ngona no mainena sino doke ya mundu akete kuma na sino personal sino bingi munda kadi kutakula ndakaiko kuita kula kwa kunena naye endote manifestos yako mwamina kuna kota manifestos yako eka mwene ndi asa kuloko ndo sakwa akwacha chama kikede kikenene muno kila development kati ya mundu no ketotonenga akwacha na twikutiza kuwa uza kwida then to ndi tuzi mundu onde wedio na scandal kana any kind of system ya scandal na corruption mundu so munenga na basi yengi yenda kuoneka okay akebani tumunengere myaka 5 na akunia bathi ona mamunenga myaka yengi 10 akakona bathi okay sa kwindongwe ila mukonesa kana in development card ona ke latiwa kabila yenu ezo kabila yenu mukoni ula una development card na wakete kuita kula eka kuongandu mosoche ona manenga mbeza nini siku kuonekana makaza kula mekwenda okay nono kinjambe mbezi uno keto maiti amesi newe munuge isi atlele ati nani yoka ku ezilete lelo ni wakwa okakwiti ya kibila kaile kaimpesa ya MP kana ngapana kana president utumia msala wake okay matumia mpesa si tax okay wakwata na tuna rate sio sobo ya malelo na kutonga hospitali isuti kudhaida tu kudhaida ni right situ okay ndi problem situ tu kwenda kwa huyu kai mundu waso uzumasi yao kaile lo MP usopiti na ndesi yake nakwata 1 million na maloni mayosa ine si matenda sia lakini yule elo ethano usopiti pe lelo sopo in terms of county level na national wide na national level kai mundu usopasi onadhani skulu edani hospitali malelo paiki ndo chochote mundu tumeambeza siake isu ni mbeza zitu undu kakengwaje no yoka ku akinelelo hapana nimuvyamu nono ndo akunena na ito nimuvyamu nono ndo akututethesia maondo ni mathea kuyu mwene nthi ila uke the waisa kwana mwakani wa 2027 akethia waesi esa kwa mundu bwana ata na nichaone kenda wese ndana alalameka after 2027
na ni muvya muno ibinda kwa ibindu tukakweta nikindoke sethia ni watu twethesia maundu ni make pathukana. Thank you so much. Thank you. Musesia eta wa Apostle Alphonse Kioko kuma ku ya God's Empowering Church itha kuesa ika Kangundo Road ene no woka ku muthenyani wa umundi ndi ni wa studio kesethia ni watu twethesia kwa maundu azu ni kwate ni watetheka ni mubyano ndo akusese nyeneta wa Stephen Mwema twambothi na saa 3 ngusio na bilingi wa mabo.